Turabaramukije inshuti bavandimwe bakunzi bamenya amateka aho muri mu bice bitandukanye by'isi, bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe n'aho muherereye. Uyu munsi turi kuwa gatatu ku itariki 3 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi 2025. Aha ni kuri cyane bamenya amateka nk'uko mubimenyereye. Uyu mwanya tugiye kubazanira amakuru avugwa kuri uyu munsi wa gatatu cyangwa se ku itariki 3, ndetse turababwira n'amakuru yandi yagiye avugwa mu minsi ishize abantu bakayagiraho ikibazo ntibamenye nimba ari ukuri cyangwa se nimba ari aya WhatsApp cyangwa se yo kuri social media gusa. Ndabiyegereje rero mbibutsa ko ubagezaho aya makuru ni Munezero Willy nk'uko mumenyereye. Ingingo nkuru tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Ingingo ya mbere turavuga kuri dosiye cyangwa se ikibazo cya General Gasita Olivier kimaze nk'iminsi igera muri 2 cyangwa 3 kivugwa cyane mu gace ka Uvira, bitewe n'uko yahatumwe abaturage b'Abapfurero n'Abavira n'abandi batuye Uvira baramwamagana bavuga ko batamushaka, ariko cyane cyane aba baturage bayobowe n'abamayimayi bise Bazalendo. Ingingo ya kabiri turavuga ku ntambara irimo itutumba, intambara ikomeye irimo itutumba mu Rurambo cyangwa se mu karere ka Rurambo, ubwo ndavuga mu bice bya Gahororo dore ko naho ubu hitwa mu Rurambo. Ingingo ya gatatu iravuga ku ntambara zabaye uyu munsi mu gace ka Rugezi ndetse na Mikenke n'ahitwa ku Gipimo. Gipimo ni imbere yo mu Biziba mu Minembwe. Ndetse turavuga no kuri drone yarayivuzwe ko yarayirashe mu bice bya Rugezi, bavuze ko yarashe nijoro. Ibi byose turaje tubibabwire mu buryo burambuye. Reka duhere ku ngingo rero ya mbere ivuga hejuru ya General Gasita. Turabizi twese ko General Gasita nyuma yo guhunga i Bukavu yagiye i Burundi, niho yakomandingiraga intambara, ariko yari yabanje kujanwa za Kinshasa, nyuma aza kugaruka. Amaze kugaruka rero yari amaze iminsi i Burundi, niho yakomandingiraga urugamba, ndetse na ziriya drone ziheruka kuduhekura mu Minembwe se cyangwa se mu Rugezi, dore ko zanarashe n'ahandi Imana ikinga ukuboko ntizagira abo zihitana, ariko zimaze iminsi zihusha abaturage b'Abanyamurenge mu bice bitandukanye birimo mu Rugezi, aho yarashe abantu mwitwirwaneho, ndetse no mu Mikenke yarabahushije, ndetse yarashe n'ahitwa Inyamurombwe, aho ni hafi yo mu Rugezi. Uyu mugabo rero yaje gutumwa i Buvira kugira ngo aje ku butaka bwa Kongo ahayoborera urugamba. Murabizi ko ari uyoboye urugamba rubera mu misozi miremire, ahari Abazalendo benshi ndetse n'abasirikare ba leta FRDC bakomeje kugaba ibitero ahantu hatandukanye mu Minembwe ndetse no mu Mikenke, ndetse niwe uyoboye ingabo zose ziri muri operatoire n'izindi ziri mu karere ka Bijombo. Izi zose rero zikomandingwa n'uyu mujenerale, umuhungu w'umunyamurenge. Rero ubuyobozi bukuru weruka kumugena nk'uyoboye secteur y'Ubuvira cyangwa se nk'ugiye kuyobora urugamba muri iki gihe. Ariko amaze kugera Uvira, abaturage b'Abapfurero biganjemo Abazalendo baramwamaganye cyane. Twagiye twumva amaudio menshi aho bavuga ko bamuhaye amasaha make yaba yavuye ku butaka bwa Uvira, ndetse hari na bamwe bamubwiye ko n'ubutaka bw'i Burundi badashaka ko haguma, agomba guhita atambuka akaje Kinshasa, ati kuko i Burundi n'ubundi ni hamwe na Uvira. Amakuru y'ukuri rero dufite, ibyo bari bavuze ko bamwirukanye yagiye suye Bujumbura, ya ntabwo ari byo, ahubwo yakomeje gukorana amanama n'abayobozi batandukanye, agerageza kubumvisha ko yatumwe hariya bagerageza bagakalma ziriya nsoresore z'abamayimayi bise Bazalendo. Rero kugeza n'uyu munsi aracyari Uvira, ariko abayobozi batandukanye b'abamayimayi barimo Bakasimbira n'abandi benshi bagumuye abaturage ndetse bagumura n'Abazalendo, bavuga ko batabashaka. Gatubibutse ko ku itariki ya mbere ku wa mbere banditse urwandiko bandikira Minisitiri w'Ingabo bamubwira
ko uyu mujenerale batamufitiye icyizere, bafite amakenga ko ashobora gutuma umujyi wa Uvira ufatwa. Bamushinjaga ko ngo ari we watanze umujyi wa Bukavu. Tubibutse ko umujyi wa Bukavu nta ntambara yahabaye, kandi koko uyu mujenerali yari umwe mu bayobozi bakuru bari bayoboye ingabo mu mujyi cyangwa se mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, muri region militaire ya 33 ifite icyicaro, yagiraga icyicaro i Bukavu. Kubera ko rero hatabaye intambara, ingabo za FARDC nizazifashaga zigahita zihunga, babonera bamushinja ko yagize uruhare mu gutanga cyangwa se mu guha uriya mujyi ingabo za AFC M23. Ibi rero ngo bikabatera impungenge ko ashobora gutanga n'umujyi wa Uvira. Rero birasa n'ibyumvikana wa mugani, ingabo zari Bukavu abantu bari bazi ko zizihagararaho zikarwana nk'uko izari mu mujyi wa Goma zarwanye, ariko mu by'ukuri ingabo zari Bukavu zahise zomoka zirahunga, intambara ikimara gutambuka za Kavumu yerekeza Bukavu, zahise zihunga zitarwanye. Rero ukumva ibyo abamayimayi bavuga ku ruhande rumwe birasa n'ibifite ishingiro, nubwo nta wavuga ko General Gasita ari we watumye umujyi wa Bukavu ufatwa, ahubwo ingabo za FARDC hamwe n'izifasha zari zamaze kubona ko zigenda zitsindwa ahantu henshi, bizisha intege ku buryo zitahagararaga, bituma zihungira muri plene, zigira ngo zirashobora kwisuganya zikongera kuza zikarwana neza mu mujyi wa Bukavu. Uko niko byagenze. Rero umunsi wa none General Gasita ari Buvira. Uyu munsi habaye mu mujyi wa Uvira habaye icyo bita ville morte. Abanyamurenge kubera ubwoba biriwe bikingiranye mu mazu, bitewe nuko abazarendo bari bavuze ko badashaka activite nimwe kuri uyu munsi wa gatatu mu mujyi wa Uvira. Ibi byose nugira ngo bereke ubuyobozi cyangwa se leta ko batishimiye kuba hari Uvira k'uyu mujenerale w'umunyamurenge. Rero reka tuje ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri ni intambara iyo mu Rurambo cyangwa se igiye kubera mu Rurambo. Uyu mwanya tuvuga cyangwa se uyu munsi habaye gushamirana gukomeye cyane kw'ingabo zo ku ruhande rwa leta. Murabizi ko mu Rurambo hari FARDC ndetse hakaba n'abarundi benshi cyane bari bamaze igihe basa n'abaturiye, ariko ubu ngubu hari ibimenyetso ko bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane ku basore birwanaho batwirwanaho bari mu Rurambo. Ndetse kubera kwitegura uru rugamba, uyu munsi yazamutse ingabo nyinshi zindi zije gutanga umusada zivuye i Burundi, zazamukanye na Shyaka Nyamusaraba, muramuzi, umuyobozi wa Gumino, nibo bazamutse azereka inzira, zazamukiye ahitwa kuri Gatobwe, ni ukuvuga ko zizarengera mu bice bya Gahororo. Ibi byose ni ibigaragaza ko iyi ntambara koko izaba ikomeye, kubera umubare w'ingabo z'abarundi ziri muri ho plateau mu bice bya Rurambo, ndetse n'izi zindi zigenda zizamuka zije kubaha umusada. Mbibutse ko Uburundi mu by'ukuri busa nk'aho ari bwo bufashe hanini cyane muri iyi ntambara, ndetse n'ikimenyimenyi ku munsi w'ejo cyangwa w'ejo bundi, ntituramenya nimba ari ejo cyangwa ejo bundi, hari umukoloneli w'umurundi tutabashe kumenya izina wambutse ageze Buvira abonana na Yakutumba, amuheza imbunda zigera mu 194. Izi ni zo kugira ngo abazarendo cyangwa se abamayimayi bamwe badafite imbunde bazahabwa imbunde. Ndavuga abamayimayi bayoborwa na Yakutumba, dore ko bagiye bagira ibice bitandukanye. Ibi rero ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko Uburundi bwahagurutse intambara bwayigize iyabwo, bitewe n'umubare munini uri muri ho plateau ndetse n'uwundi ukomeza kuzamuka. Ibi byose ni ukugira ngo baje kurwana ino ntambara bivuye inyuma, bagerageza imbaraga zabo za nyuma ko babasha gutsinzura uyu mutwe wa AFC M23 ndetse na Twirwaneho, bavuga ko byavamye cyangwa se byateye igihugu cya Kongo. Uko niko byifashe rero, ariko amakuru aturuka kuri tera avuga ko abasore birwanaho nabo bavuze ko bahagaze neza kandi biteguye. Murabizi ko bamaze igihe bahanganye, nubwo badafite umubare ungana n'uwaba ngaba, ariko kubera ko bafite impamvu yumvikana kandi barwanira iwabo, bavuga ko ntabwo bafite hejuru
y'uko kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi ko bazahangana nazo uko bishobotse kose kandi bizeye ko bazatsinda. Ku ngingo ya gatatu ijanye n'intambara zabaye uyu munsi, mu Rugezi habaye intambara. Amakuru yaje mbere yavuga ko ngo habaye intambara, ingabo za leta hamwe n'abazifasha zateye abasore batwirwaneho, ariko amakuru y'ukuri ni uko abasore batwirwaneho ari bo bagavye ibitero, mbese imwabo wa operasiyo, dore ko ingabo za leta hariya zihafite ibirindiro bikomeye kandi byinshi, kandi hari umubare mwinshi w'ingabo zikomeza kugaba ibitero kuri aba basore bari mu Rugezi zishaka kuhabakura kugira ngo zibone uko zimanuka mu Minembwe. Intego yazo ni ukongera kwigarura Minembwe, FARDC ikongera ikaba mu Minembwe nk'uko byari bimeze. Uyu munsi rero abasore rero bazindutse bagaba igitero cyangwa se bakora operasiyo, ntituramenya uko byagenze, ariko ni operasiyo bari biteguye cyane ku buryo bikekwa ko baza gusenya ibirindiro byinshi by'ingabo za FARDC hamwe n'ingabo z'abarundi ndetse n'abazarendo barwana nabo muri kariya gace ka Rugezi. Amatokeo rero y'iyi operasiyo tuzayamenya ejo, tuzayabagezaho. Nanone kandi uyu munsi habaye imirwano mu Mikenke, ingabo za leta hamwe n'abamayimayi n'ababafasha bagavye igitero ku birindiro bya twirwanaho biri mu Mikenke. Bivuga ko ingabo za leta cyangwa se ingabo zo ku ruhande rwa leta zateye ziturutse za Birarombiri ndetse n'ahandi tutaramenya neza, ariko zaje gukubitwa inshuro hamwe, uko zari zingana kose zaje kwirukanwa. Abasore bazirukanye nabi cyane zisubirayo, zisubira mu bice zari zavuyemo. Ntituramenya amatokeo cyangwa se ibyaba byangiritse n'ababaguye muri izi ntambara ku mpande zombi. Reka tuvuge no kuri drone yavuzwe nijoro ko yaba yarashe hariya. Mu by'ukuri nta drone yarashe nijoro, ahubwo ingabo za leta mu bice bya Rugezi zarashe amasasu nijoro isa n'izitegura ku advancinga, ariko ntabwo za advancinze. Abantu bumvishe amasasu aturika bagira ngo ni drone yaba yarashe muri kariya gace, ariko nta drone yigeze yarasa muri iri joro ryakeye. Naho amakuru ajyanye na politike, mu minsi mike yishize umuyobozi wa AFC nyakubahwa Corneille Nangaa yaherutse gukorana ikiganiro n'abanyamakuru, akomeza kuvuga hejuru y'uburyo leta ya Kinshasa idashaka ibiganiro. Murabizi ko ubushize hari ibiganiro byaberaga Doha muri Qatar, ndetse hari n'amasezerano bari basinye ajyanye n'uburyo intambara yahagarikwa, ndetse murabizi ko ibiganiro byanabereye Washington. Byose byari bigamije gushaka uburyo iyi ntambara yahagarikwa mu nzira y'amahoro, ariko uruhande rwa leta ya Tshisekedi rwakomeje kugaragaza ko rudashaka amahoro, ndetse n'ayo masezerano rwagiye rugirana na leta rwagaragaje ko ayo masezerano rwagiye rugirana na AFC mubabarire, rwagiye rugaragaza ko rudashaka kuyashyira mu bikorwa, ahubwo uruhande rwa leta rwakomeje gutuma ingabo mu bice bitandukanye. Bwana Corneille Nangaa rero yavuze ko ingabo bazohereje muri axes zitatu, yavuze muri Haut Plateau, avuga na za Walikale, ndetse n'ahandi iri hirya ya za Ruhinja. Aha hose leta yamenye ingabo nyinshi cyane igamije kwitegurira urugamba. Ibi byahise byerekana ko urugamba rugiye kongera kubura, ndetse nyakubahwa Corneille Nangaa ntiyariye umunwa, yahise avuga ko biteguye kuba bohangana n'ibitero byose bagabwaho n'umwanzi cyangwa se n'uruhande rwa leta. Ibi rero bikaba bigaragaza ko hagiye kongera kubura intambara ikomeye, dushingiye ku bitero leta imaze iminsi igaba kuri twirwaneho, haba mu bice byegereye Minembwe no mu Minembwe ubwaho, za Mikenge, ndetse no mu karere ka Bijombo. Yewe n'izi ngabo nyinshi zikomeje kuzamuka, murabizi ko hari ingabo nyinshi z'abarundi ndetse n'iza FARDC zazamutse ziva mu bice bya Uvira. Hari n'izi twababwiye zazamutse ziciye za Gatobwe. Ibi byose biragaragaza ko hagiye kuba imirwano ikomeye, imirwano ishobora kurangira mu mujyi wa Uvira uvuyemo. Rero ni ukubitega amaso, ariko kandi abashoboye gusenga bagasenga,
kugira ngo iyi ntambara nubwo izaba ikomeye ariko Imana izarinda abaturage bazareke kubigwamo. Nanone tubibutse ko abasore batwirwaneho bihagazeho neza cyane ubu ngubu babonye umusada kandi bafite morale nyinshi cyane. Bahumuriza abanyamurenge bababwira ko bizeye ko ntacyo bazaba nimba koalisha guverinoma yarananiwe kubirukana kera bataratangira kubona umusada. Bakavuga ko ibingibi ari ugupfapfana rwose, biteguye ko bazatsindiza ingabo za leta ndetse bakazirukana mu karere ka Plateau kose ndetse n'umujyi wa Uvira ukaba wafatwa. Ikigaragaza ko ingabo za leta zifite intege nkeya nuko zitangiye gukoresha za drone kandi cyane, ibintu bitari byarigeze biba, bitewe nuko ubu ngubu ni nk'aho intambara yo ku butaka imaze kuzinanira mu by'ukuri. Niyo mpamvu zahisemo gukoresha iriya nzira yo gukoresha za drone, ariko nayo irimo iravugutirwa umuti mu gihe kigufi. Iriya nzira bakoresha cyangwa se buriya buryo bwo kurwanisha za drone nabwo buzarangira. Mwibuke ko byabanje kumera ko muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ziriya ndege za drone zaje kuvugutirwa umuti, izitari nkeya ziraraswa, izasigaye zihita zitinya. Ngira ngo n'ubu ngubu ntizishobora kwibesha ngo zirase muri kariya gace bitewe n'uko umuti wabonetse. Rero turahumuriza abanyamurenge nabo ko izi drone zitagomba kuduca intege cyane. Zirimo ziratekerezwaho nazo ku buryo mu gihe kigufi igisubizo cy'izi drone kizaboneka. Naho amakuru ajyanye na politike, mu minsi mike yishize umuyobozi wa AFC nyakubahwa Corneille Nangaa yaherutse gukorana ikiganiro n'abanyamakuru, akomeza kuvuga hejuru y'uburyo leta ya Kinshasa idashaka ibiganiro. Urabizi ko ubushize hari ibiganiro byaberaga Doha muri Qatar, ndetse hari n'amasezerano bari basinye ajyanye n'uburyo intambara yahagarikwa, ndetse murabizi ko ibiganiro byanabereye Washington. Byose byari bigamije gushaka uburyo iyi ntambara yahagarikwa mu nzira y'amahoro, ariko uruhande rwa leta ya Tshisekedi rwakomeje kugaragaza ko rudashaka amahoro, ndetse n'ayo masezerano rwagiye rugirana na leta rwagaragaje ko ayo masezerano rwagiye rugirana ifite mubabarire, rwagiye rugaragaza ko rudashaka kuyashyira mu bikorwa, ahubwo uruhande rwa leta rwakomeje gutuma ingabo mu bice bitandukanye. Bwana Corneille Nangaa rero yavuze ko ingabo bazohereje muri axe zitatu, yavuze muri Haut Plateau, avuga na za Walikale ndetse n'ahandi iri hirya ya za Ruhinja. Aha hose leta yamenye ingabo nyinshi cyane igamije kwitegurira urugamba. Ibi byahise byerekana ko urugamba rugiye kongera kubura, ndetse nyakubahwa Corneille Nangaa ntiyariye umunwa, yahise avuga ko biteguye kuba bohangana n'ibitero byose bagabwaho n'umwanzi cyangwa se n'uruhande rwa leta. Ibi rero bikaba bigaragaza ko hagiye kongera kubura intambara ikomeye, dushingiye ku bitero leta imaze iminsi igaba kuri twirwaneho, haba mu bice byegereye Minembwe no mu Minembwe ubwaho, za Mikenge ndetse no mu karere ka Bijombo. Yewe n'izi ngabo nyinshi zikomeje kuzamuka, murabizi ko hari ingabo nyinshi z'Abarundi ndetse n'iza FARDC zazamutse ziva mu bice bya Uvira. Hari n'izi twababwiye zazamutse ziciye za Gatobwe. Ibi byose biragaragaza ko hagiye kuba imirwano ikomeye, imirwano ishobora kurangira mu mujyi wa Uvira uvuyemo. Rero ni ukubitega amaso, ariko kandi abashoboye gusenga bagasenga kugira ngo iyi ntambara nubwo izaba ikomeye ariko Imana izarinda abaturage bazareke kubigwamo. Andi makuru tutareka kubabwira ni amakuru yo gushingurwa kwa nyakwigendera Colonel Rugabisha washinguwe ejo bundi mu mujyi wa Kinshasa. Amakuru twabonye video zerekana uburyo iyo mihango yagenze. By'ukuri abantu benshi twari tuzi ko yagejeje igihe atarashingurwa, ariko ku munsi w'ejo bundi bashinguwe mu cyubahiro iwe na General Kirimwami, ndetse mu kubashingura bagiye babongera ipeti
uwari ufite ipeti rya koroneli ari we nyakwigendera Colonel Rugabisha, bamwongeye ipeti aba General de Brigade, naho Kirimwami yagizwe Lieutenant General, ndibuka ko yari asanzwe ari General Major. Ibyabaye ku munsi w'ejo bundi. Amakuru rero twari twabateguriye nanga tuyacumbikiye, tubizeza ko tuhababere tuzakomeza kuyabagezaho ko tuzagenda tubona umwanya. Nanone tuboneyeho kubiseguraho bitewe n'iminsi tumaze tutabagezaho amakuru, by'ukuri byatewe n'imirimo myinshi cyangwa se akazi kenshi twari turimo bikatugora, ariko uko tuzagenda tubona umwanya tuzajya tuyabagezaho kugira ngo mukomeze mumenye uko ibintu byifashe mu karere mukomokamo. Murakoze rero, reka dusubikire aha ngaha tubashimira cyane, mudahwema gukurikira ibiganiro byacu kandi mukabitubwira muri za komenti. Rero turabasaba ko mwakomeza n'ubundi gukora za komenti, mugakanda like, ndetse abatarikora subscribe mukayikora kugira ngo muza mubona amakuru cyangwa se ibiganiro byacu tumara kubishiraho, munabisharinge ku mbuga zitandukanye mugiye mubaho kugira ngo abantu benshi babashe kumva ibi biganiro. Murakoze rero, reka ducumbikire aha ngaha tubizeza ko ibiganiro n'amakuru kuri Menya Amateka ari akagaruka.